يبدا وسقردش تمثالت تونط ديال الولايه تيزي وزو سنين 28 توبر 2013 الصبحي تقوخم قدرس المولودات معمر تمدينة تيزي وزو تيمليليت ثم قرانت نغلي زيتا جينيرو تونط في ديغران الوالي تيزي وزو يمين ثبض الحاله تونط رير بريد يزمرن اتوغال ذا غفلم قران غف تزمرت يمزداغ اكن سيدينا اختارن 800 انفديون إديارزان تمليلي ثاقي كراسن 67 يسلوين تغيوانين إلا ندي مزورا يتقبلن الشدة ندير الحالة تولنا جرسني كانت زيغن يسلوين الدايرات وفرين لابيوين غلي زيلو لابيوين يسلوين تسقومين تدار نغ تدرين يمضبرون حريشن الولايه نغ لادمينستراسيون ليكزيكوتيف ويذ تكبانيين اكو ذي سلوين تدوكليوين يقدشن يتوناط من بعد والي بوين الوالي في الحالة توناط يبدا وسقردش افتغزين بواس كامل يسوي امزوار وتمليلي ثاقي اكن سيدينا الوالي ذم بدل الريوي اكن دبينا يبردان تساويلاتي لاقن اكن تسحلون الهلاك يوثن توناط الطرف ثايض هي الولايه تيزي وزو. Toutes les actions engagées se sont avérées inefficaces. Les moyens humains, financiers et matériels utilisés, combien énormes, n'ont pas été aussi radicales qu'on l'espérait. Ce qui m'a amené à conclure que la solution, même si elle reste dépendante des moyens, elle restera plutôt fortement tributaire d'une démarche cohérente où la volonté et la disponibilité de tous les acteurs concernés doivent être les éléments moteurs dans la prise en charge de l'environnement. Ces états généraux que nous organisons aujourd'hui ont pour objectif essentiel de rappeler encore une fois l'état des lieux de l'environnement, de sensibiliser l'ensemble des partenaires et d'évaluer les différents intervenants en ciblant les lacunes et de trouver et de proposer le cas échéant des solutions pour l'amélioration de l'action de chaque acteur concerné. Ces acteurs concernés, qui sont en fait les pouvoirs publics, les élus locaux, les comités de village, les associations, les familles et les individus, d'ailleurs ici présents, ont l'obligation de s'atteler à la prise en charge de l'environnement en tant que responsable direct ou en qualité de responsable d'institution ou de secteurs qui peuvent et doivent assumer leur rôle dans la sauvegarde de l'environnement qui ne doit aucunement nous laisser indifférents. أسقردش يتكمل ما يفوكواس ذيني فرد نوغال أرزات قغمسن يديسدون تيزي وزون بالقسمي واحد سعيد بربر تلفزيون.